Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tigba amu thoboko aderki takasolo tigna kuba o kha email weda KNU Mudro News ni lo with asu okodogna barki w Taxo lab donal blower email lo pasin ba phe la mi tho khisi kho so khito khisi khi ani go khonu na do fasim ni sakdo ni no bia sila ota lo lo de lo ko sa la phapu sikla phya ha ko de pha mo no khalona sura klo pha do la pwe pa so do ba do ra pha sa phu mu pho ga lo mi mi da no mu pho do asani ora ni disi do pasin ba la de mu pho e kho ba do do bia su klo pha do ki ni lo no do di ne so kho pho la pa ya su lao ta lo phapu sigla de pha mo no khoplo de khalona soda klopado to boy kho ho ne no pasin ya ba phe la me choki si kho so ki to ki si ki ani no ya dog le ta tu phle simu do sike ye mo no su to phola thre de pha ne ne lo kha wa de sab lo lo de ni kho to pu mo no do la ta ni lo kha wa se sab lo pho kho ne no la bia si pa ba do ba chi do ta sin da par kho ta ma lo ti o ne di ba no pa sa pyo si phu e no phe ta le kha we si we lo ki ne no we si he do khalona so da klo do de ni kla la klo pha do ko la plus si kha kha do klo posit pha a go ni lo do di ne so phe la mi tho ki si khwi to ki to ki si ki ni wo kho khner sak to ni bi sin ya ba la pyo su ko bo you do su college fighter mo no hashtag do ta la mu to ko re hokwa pu mo no la ta lo a to do ta ti ya kwa la phe ta du ta ya mi ke tho do we se ka pa ta ba do ba chi me o ne no we se se pha ni he do ma pli ma phu da la ko bo you bo kho ne lo do ta usa la mu to ko hokwa pu me di lo pasilva ke padona ta phokwa de la ni lo do dona ta so lo lo we la khi ta ya so so ba te la mo tu ko so kle mane ke da mu so pa la se ta mo pu ne me ta so so wa ni lo